अहनबदा मरुइबा पाउ मणिपुर के गवर्नर अजय कुमार वालाना धनमंजुरी यूनिवर्सिटी मणिपुर के नौना साबा फमुंग चामा लेबा शेड्यूल कास्ट गर्ल हॉस्टल संगाख्रे इम्फाल ईस्ट कमांडोना फारगा जुडिशियल कस्टडीदा लेखिद्रबा खोइसनम सनाजवा मिसिगा मरी लेनना सेमखिबा जेएससीना पुंग कुनमरी के जनरल स्ट्राइक चथरी खुरुमजरी एसटीबी पाउ मीटिंग ताबीरबसिंगबु तराम नोकचरी पाउ संदोना पिजरी मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार वालाना धनमंजुरी यूनिवर्सिटी मणिपुर के नौना साबा फमुंग चामा लेबा शेड्यूल कास्ट गर्ल हॉस्टल संगादुना महैरोइसिंगदा खुसिनख्रे ngasi ki thoram aduda vice chancellor धनमंजुरी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डब्ल्यू चानबाबू कमिश्नर हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन हाइस गान प्रकाश अमदे धनमंजुरी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ओजा कयासु सरुक याखी मणिपुर माइनॉरिटीज एंड ओबीसी इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट सोसाइटी ना शेड्यूल कास्ट गर्ल हॉस्टल अदु साखिबनी गवर्नर अजय कुमार वालाना डीएमयू के कैंपस ता लरिबा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट बायोलॉजी डिपार्टमेंट सिंग द चतुना यंगसिनखी लोइनना डिपार्टमेंट कया की अवाट अपा कया मेंसिनबा डिपार्टमेंट की हेड सिंगा वाकनखी ममंग थागी चैचत कुंट्रा मथोइदा इम्फाल ईस्ट कमांडोना फारगा था असके तंग तरा हुमदोइदा जुडिशियल कस्टडीदा लेखिद्रबा खुराई निंगथोबुंग लेकाइदगे खोइसनाम सना जावबा एलाइस इबुंगो चाही कुंतरेत मिसिगा मरी लेनना सेमखिबा जेएससी ना कौबा पुंग कुनमरी के जनरल स्ट्राइक ना मरम ओइदुना लंबीदा पैसेंजर पुबा गाड़ी सिंह चेनबगी चांग हंथकी स्कूल कॉलेज सिंह कानाखिदे ख्वाइरंबन कैथल की अकोइबदा लेरिबा दुकान सिंह अमदी कैथल सिंह थोंगलोना बगलोइनना कैथल कानाखिदे सिक्योरिटी फोर्स सिंह ना पामदबा थौदौ थोक्तनबा मफम कयादा अकनबा सेक्शन थरांग लखदली अमरोमदा कस्टडियल डेट ओइना लेखिद्रबा खुराई निंगथौबुंग लेकाइदगे खोइसनाम सनाजावा एलाइस इबुंगो मिसिगे जस्टिस पुरा ओ हाइना मिसी असिगा मरी लेनना सेमखिबा पुंग कुनमरी के जनरल स्ट्राइक ना थौबाल डिस्ट्रिक्ट तसु मियामना मपुंग फाना सौगतख्रे थौबाल कैथल यावना कैथल अयाम्बा थोंगलोना के लंबीदा मी चटपगी सांग यामना हंथकी पैसेंजर गाड़ी सिंह सर्विस लेपना के स्कूल कॉलेज तिकाना खिदे लनाया मदि लेंगा की ऑफिस कया लेपना बगी ममी चाउना ताखी लिसिंग अनि कुनहुमदगी मे अहुमदगी कुकी सिंगना लमदम असगी मपु ओइना बलंदाबा होरकपदगे ngakthoknaba hotnabada thawaina pontha pikraba khundrakpam kendra athauba taragi yumnam palau chingjinda leiba athauba singi khubamda lakliba me ahumda tongan tongan ba lup singna sendona haikat laikat tambagi thoram pangthokani miyamna sarukyabina ba village volunteer organizer tonjam somorjina paumi singda phongdorakli yumnam palau chingjinda leiba athauba singi khubamda paumi singna unabada somorjina makha takibada tongan tongan ba lanfamda khulngak pachatpada thawaina pontha pikraba khundrakpam kendragi athauba taragi mafamda village volunteer force control office hinam khundrakpam kendragi manungda leiriba tongan tongan ba aranbai tengol unit manga iraiba kanba apunba loop ikal united committee of pukhau and makeng dolai thabi gram panchayat yumnam patlau village development committee yumnam patlau meirapaibi amade खुंद्रापम केंद्र की मनुंग दलाइबा क्लब मैरा पाइबी सिंगना पुल्लगा हाइकट लाइकट तंबगे थौरम असी पांगथोकदबनी हौखिबा चहीदगी हौदुना पांगथोपा हौरकलिबा थौरम असिदा खुंद्रापम केंद्र की मियामना सरुक याबियु हाइखि अखोय अथौब तराना याताफम ओइबा असिगुब मफम युनाम पालो विलेज अथॉरिटी अमदी मैरा पाइबी अमदी क्लबना हाइरबा मफम असी अथौब सिंगी मिंगदा लमसि कपिदुना अखोय हौखिबा सही अनिगी ममांगदगी मतम मतमदा लेखिदबा अथौब सिंग सिगी मसागी ओइबा लेरोन चंदुना मफम असिदा अथौब तराना यतारी लोना लोना हंदक लाकदबा मेगी तांग अहुम 2025 की आयुकी कोरोना हुलप मतमदा खुंदापम केंद्रदा लेबिदिबा अखोय आरामबाई टेंगोल यूनिट सिंग अमदी अपुनबा क्लब ऑर्गेनाइजेशन सिंग अमदी अपुनबा अखोय मैरा पाइबी सिलुप सिंग अखोय असिगुंबा अथौबा तराना यताफम ओइदिबा युमनाम पालुक चिंजेन हाइना खंगरिबा ngasi मेगी तांग अहुम सिदा अनिसुबा अखोय निंसिंग थौरम प्रजा सेक्शन खुदिमंगना ngamjaba hairang lerang khara loina loina makhoi bu ina ikai khumnaba utpagi program amakhak akhoi sinjari ममांग चही के जनवरी 13 कुकी नार्को टेरोरिस्ट सिंगना लंदारकपदगी लेखिद्रबा मणिपुर राइफल की पर्सनल वांगखेम समर्जित मिताई के मितम अमा महाकी पोंगनाफम लमदम मालोम तुलिहल मयाई लेकाइदा रेलवे की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस टीएस कृष्ण तोंबिना हांगदोख्रे महाकी मितम हांगदोरकपा थौरम अदुदा एसपीएल सीडीओ की ओसी विवेकानंदा अमदी
Laikhidraba Somorjitka Thabak Tongminaramba Marup Mapang Singh Imung Manungi Myoy Singh amadi Laikai gi Myoy Kayana Saruk Yaki. Justice Committee on Anglo-Manipuri War 1891 Martyrs and Freedom Fighter Kanglaipak Manipurna Anglo-Manipur War 1891 ge Aroiba Khongjom Lanfamda Thawaina Pontha Oikraba Sakhangba amasung Sakhang Kidraba Aikhoi gi Athoba Pumnamaki Mafamda Haikat Laikat Tamduna Ikai Khumnabagi Thoram Ngasi Pangthokre Loinana Ipau gi Lamda Thoidok Hendoklaba Myoy Mari amadi Intellectual Wanda Justice Committee na piba Journalist Awards sin Khosin Nakre Justice Committee on Anglo-Manipuri War 1891 ge Chairman Joy Chandra Konthau-zamna luchingduna Khongjom Tengol Lampakta leiba Major Chongtha Mia amadi Sakhang Haudraba Lanmi Athoba Sange Mafamda Haikat Laikat Tamduna amadi Athoba Sange Mafamda Thang Tagi Salute piduna Ikai Khumnaba Utki Khongjom Bazar Community Hall da Pangthokhiba Mapung Oiba Thoram aduda Laikhidraba adungai ki Ipa Ipu Sange Mafamda Minute ama tumina leptuna Ikai Khumnaba Utpaga Loinana Manipur University ge Vice Chancellor Professor N. Lokendra Yangna Wangangloi Kayana Khongjom Langi Matangda Wafam Kaya Thamkibagi Thoram aduda Justice Committee ge Chairman Joy Chandra Konthau-zamna Mama Laibakpu Nungsidaba Myoy Amata Leiramloi adubu Mama Laibakpu Kaya yamna nungsibage haiba adudi thabakna takadabani Adungai Anglo-Manipur War da aduda Aikhoi ge Athoba Ipa Ipusing aduna Maithi gani khangna Mama Laibakpu kannabagi-damak thawaina pontha piduna kathokhibani Lan haibadu laklamdrabadi Mama Laibak nungsiba haiba adugi khudam changdam leiramdabasu yai British na Manipur thadoktuna chatke hojik Manipur ase India gi fiva nungda leire adubu ngase India na Manipur da yengliba mityeng asi yaningde haike Kashmir terrorist attack tawda India na ningdon pombugum Manipur da Singpuki narco terrorist na attack tawda ningdon pombam thoi ngasi phawba ningdon pomdabase ngasi Manipur ko anthana yengbadagi ni haina miyam da thamjage India da merge tawra matungda ngasi di Manipur se nungaigani yaipagani na merge tawba nungaigani yaipagani merge tawraga India na Manipur ko mache tana thugaina ko honabase kutak de piu sini ngasi phawba India na aikoi ko divide and rule policy tawraga mache tana thugaina ba masung tana ba thugaina ba tawbise masi kudak de piu Manipur da level citizen kudima aikoi India gi adu citizen ngatani aikoi da anthani yengbagi thabakse tawbigino haiba wafum madong asigi miyam da thamjage Juvenile Justice System Overview amasung Prohibition of Child Marriage Act 2013 ki matangda Kaching District ke School Oza Singhi oiba Awareness cum Sensitization Program amang ngasi su Kaching Khunau Government School da pangthokre Manipur Government ke Social Welfare Department ke makhada leiba District Child Protection Unit DCPU Kaching na District Administration Kaching ke matenga loinana pangthokhiba thoram aduda Kaching Khunau High School ke Headmistress Chinga Kham Landoni na thoram mapu oikibaga loinana State Child Protection Society SCPS ki Program Officer Malali Samamadi DCPU Kaching ke Legal cum Provision Officer M Robindro na Resource Person sing oina wangang baga loinana interaction su pangthokhi Thoramga mari lainana DCPU Kaching ke District Child Protection Officer Gazu Raskumari na chahi tara nipan fawagi manung dalaiba angang singasi ayambana school kariba angang sing oibana oza singa yamna naksinana loine Maram aduna angang singa mari lainaba ek sing asigi matangda oza singda ningthina khanghalabadi oza singna amuk angang singda takpi gadauri bani masigi damak angang singbu ngak senaba amadi makhoi gi damak lairiba ek amadi lo singi maramda School Oza Singhi Awareness cum Sensitization Program asi mathang pangthokpani Kaching District ki oina langmaidong Kaching Kairak amadi Pangantabi Cluster haina cluster mari thongna khaidoklaga cluster sing asigi akoibada leiba School singdagi oza yankhai khangalaga Awareness cum Sensitization Program asi pangthokpani Khungangi lamsing bu chawkhatnaba hotnabada Self Help Group amadi Village Level Federation na Asoba thaudang lauduna lakpaga loinana Manipur State Rural Livelihood Mission BMMU nambolgi makhada semkiba Khorifaba Village Level Federation linkhatkibagi chahi ani mapung farakpagi thauram pangthokpaga loinana General Body mifamsu pangthokre Manipur State Rural Livelihood Mission Department of Rural Development and Panchayati Raj Government of Manipur ge meteng makhada Khorifaba BLF Irengbam Gram Panchayat na Sinduna Irengbam Kangjebung Community Hall da pangthokiba thoram aduda Irengbam Gram Panchayat ki Pradhan I Gopen
District Mission Manager A. Amarjit, Block Incharge Number KSS Abhijit Singh na Chingbana, Athoiba Mithunglen Singh Oina Sarukyaki. Thauramgi Manung Chana Khorifawa BLF ki members Singh na Isai Amadi Nat ki Oiba Jagoi Kaya Su Utki. Thauranga Mari Lainana BLF ki Secretary Sanasam Ranjitana, MSRLM na Khungangi Mafam Singbu Chakot Khungang, Amamam Oihanaba Hotnaduna Khorifawa BLF Tasu Sauna Mating Pangduna, Hanadagi Hena Fagatpa Ngamle Loinana Ekoigi Samitlon Su, Fagatpa Ngamduna, Nungaiba Punsi Mahing Amamam Oihanba Ngamle Haiki. Khorifawa BLF Makada Sele Group 30 Lejay Amadi MSRM la Khorifawa BLS Level Federation da Zoba Setang ke Amarum Thada Biduna MSRM ki Makada Aikogi Sele Group Singna CIF Fal Oina Lupa Lag Amma Makai Thada Kare MSRM na matam ki program Pibiratuna Kudong Saba kaya ama Hapsik Fawuta Pibiratuna Lagli Masitagi hena MSRM na matam ki livelihood ki mari lainaba amadi matam ki program kaya ama su Pibiratnaba aina Khorifawa ki side tagi nijari Hauziki Amadi Tungda Horakadariba Manipur ki Yellow Furup Singna Kaubang Amlaroidaba English Singani Kunhumdagi Megi Tang Ahumbo Indigenous Unification Day Yellow Misting Punsinba Numit Haina Mingtonba Sahi Asidagi Leptana Chahi Kudingi Numit Asibu Observe Taunaba NPP Moirang Block na Sem Sabapumna Magloire Haina NPP Moirang Block ke Chief Advisor Y Moduna Fongdokre Ngasi Moirang Dalai by NPP Moirang Block ki Office da Pangtopa Pangmisinga Unaba Amada Y Moduna Makatana Lakleba Me Ahum Asida Chahi Ani Chapchana Mapung Farakpaga Iroina na Numit Asida Manipura Lairiba Yelhow Missing Amata Oina Punsindona Himinanaba Pandamga Loinana Chahi Kudinge Leptana Numit Asibu Observe Taunaba Pandam Changsilakpa Taurangni Lakadariba Me Ahum Asida Chathariba Lal Asida Laikidraba Athawa Athawi Singbu Ikai Kumnaba Utpaga Iroina na Amata Oibagi Lingjel Sagat Minabagi Wakalonda Miyamgi Oiba Achoba Kongchet Amaga Loinana Pangtok Minanaba Sili Loinana Yelhow Missing Hakkanba Yelhow Missing da Singnarapa Kudingmak Chapsana Tengnaba Tungnam Chatta Manipur gi Saktam Ngakpa Haibana Chingba Agenda Kaya da Yumfam Oiraga Kanana Naba Mifam Amasu Lamtungpam Oigadoriba Moirang Film Laikai da Laiba NPP Moirang Block Office ta Pangtok Nabasu Sem Sari Hairi Numit Asida Maruana Moirang Esigi Manung da Lairiba Mifum Kudingmak na Rasniti gi Kenaba Thamdana Punna Sarukya Minaduna Kunai Asi Kalminarasi Haina Appeal Tauki Megi tang ahumda hariba numida sibu tongan ba ming thonduna Manipuri CSO sing magi celebration nataga observance tongana bidamakta sem sari numida sigi pangthok dori basidi Manipur gi gi territory nungda thulup tongan lejeriga supun himina nebu wakal chenba mayam sing sigi damak apun masakta mama sagalawda ba yadaba miram chana laga Manipur da mapu sabagi kanglo na si muthaldaga khoi yelo mi khoi gi identity ngana ba honaba dugumma mapandigi la Hijik mayam na hainariba khoi transborder natraga national narco terrorist ki threat na maram warakanda Manipur ki territorial integrity da apan be piri be singa se punna thengna mine ne bagi dama yelo mi proof khoi se punla amato na lepa kanda danjang changsi haibagi adugumba apak ba asan me miyang makhakta singi dawba adugumba na yelo mi singi punsim me me haidana khoina tharum se sinela ba sem sajari tu marang kenda de leri liba maroina tungi mirol gi dama isa isu gi dama khanbi ba khoi khibingna hairiba sinjeri Thorom Masla Lakpiu, Ugareli, the Satpadegi Hore, Hain Haraga, Koi function do Masa Pangtoka, the Miang meeting, the Saruya Biraga, a Koina Tungi, Forum Settlement Yat and Matam, the Matiang Pangu, Haina Hydona, Kona Pesi, Kotanga, beyond the Powder, Sitsari. Sports and Cultural Organization Sako Uchiwa Maya Lekaigi District Veterinary Office Babupara Imphal West Ka Punna Kusam Naragangasi Uchiwa Sanatombi Girl High School Lampakta Uchiwagi Club Singna Koniba Mafamgi Hui Amadi Haudong Kayada Anti-Rabies Basin Kapthokre Handak Manipurda Huigi Anaba Kaya Yaurakpana Mipung Kuding Mipai Bapokna Ringai Cherakta District Veterinary Office Babupara Imphal West na Leptana Chatharakpa Laina Asidagi Ngakthok na Balakhalaba Jackson Thaurangi Thagatpaga Loinana Ngasigi Vaccination Program da Hui Haudong Chama Henbada Basin Kaptoki Haina Club Asigi Secretary Sagol Sam Bizena Fongdoraki
ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯒ ꯆꯅꯤꯄꯥꯟ ꯃꯔꯤꯐꯨ ꯇꯔꯥꯃꯥꯊꯣꯏꯒꯤ Anglo-Manipuri ꯋꯥꯔꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯋꯥꯏ ꯀꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯊꯧꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ 12 ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯗꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗ ꯊꯥꯕꯜ ꯆꯣꯡꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕꯕꯨ ꯍꯦꯔꯤꯀꯣꯟꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯥꯕꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯂꯥꯡꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕꯗ ꯍꯦꯔꯤꯀꯣꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯥꯕꯜ ꯆꯣꯡꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯧ ꯀꯨꯝꯍꯩꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯥꯜꯍꯟꯕ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ꯫ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏ, ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏ, ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯈꯦꯛꯃꯟ ꯖꯤꯂꯥ ꯀꯩꯊꯦꯜ, ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯀꯤꯌꯥꯝ ꯁꯤꯐꯥꯏ ꯈꯨꯟꯗꯣꯡꯕꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯀꯤꯌꯥꯝ ꯕꯥꯕꯨ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯊꯥꯕꯜ ꯆꯣꯡꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯊꯥꯕꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯟꯕꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯠ ꯁꯥꯎꯟꯅꯆꯤꯡꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯊꯧꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯒꯗꯕꯁꯦ ꯍꯔꯥꯎ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ, ꯊꯥꯕꯜ ꯆꯣꯡꯁꯤꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯕ ꯂꯥꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯔꯤꯀꯣꯟꯅꯁꯨ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ, ꯃꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯊꯧꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯅꯨꯡꯈꯪꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯔꯊ ꯂꯩꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯈꯤꯕ ꯂꯩꯖꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯗꯤ ꯉꯔꯥꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯧꯕꯥꯜꯒꯤ ꯃꯐꯝ 5ꯗ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯀꯤꯌꯥꯝ ꯁꯤꯐꯥꯏ ꯈꯨꯟꯗꯣꯡꯕꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ, ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏ, ꯀꯤꯌꯥꯝ ꯁꯤꯐꯥꯏ ꯕꯥꯕꯨ ꯕꯖꯥꯔ, ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏ, ꯈꯦꯡꯃꯟ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ 5 ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯋꯥꯏ ꯀꯠꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯕꯜ ꯆꯣꯡꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯦꯔꯤꯀꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯦ꯫ ꯃꯁꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ 5 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯊꯥꯕꯜ ꯁꯤꯟꯕꯤ ꯂꯥꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯥꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯇꯧꯖꯔꯔꯣꯏ, ꯃꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯝꯖꯒꯦ꯫ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟ ꯄꯥꯏꯗꯨꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯕꯨ ꯈꯣꯡꯕ ꯊꯤꯟꯕ ꯌꯩꯕ ꯇꯧꯕꯤꯈꯤꯕ ꯂꯨꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯕꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯃꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯉꯥꯛꯄꯤꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯊꯅꯣ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤꯃꯁꯨ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ 19ꯗ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌꯥ ꯃꯣꯗꯤ ꯁꯦवा समिति RMSSके नेशनल प्रेसिडेंट विकास यादुबासीना न्यू दिल्लीदा लेबा बीजेपी हेड ऑफिसता हाना भारतीय जनता युवा मोर्चा की स्टेट मेंबर ओइरंबी श्रीमती अयकपम रिविया देवी अमसुंग हौजिक भारतीय जनता युवा मोर्चा इम्फाल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट ओइरिबा सनासम सुरजित अनिबु ओकपगी थौरम पांगथोकपगा लोइनना मखोय अनिना पुगदबा फमसिंगसु खंगहलखि। श्रीमती अयकपम रिविया देवीबु RMSS के नेशनल जनरल सेक्रेटरी ओइना अमसुंग श्री सनासम सुरजित सिंहबु RMSS के मणिपुर स्टेट प्रेसिडेंट ओइना हापलकले हाइखि। खोंगचत अदुदा हौजिक ओइरिबा मणिपुर की तंगदु लैतादना लैरिबा असगी मतांगदसु वाफम खरा थमलखि। अनीसुबा मणिपुर प्रीमियर लीग ता सरुक यागदरिबा ऑल मोइरांग फुटबॉल एसोसिएशन अमोफा मोइरांगी सानरोइसिंगदा लीग असिदा सेटकदबा यूनिफॉर्म सिंग गेंथोकपगी थौरम अमा ngasi amofa moirangi home guard su oriba moirang multipurpose higher secondary school gi ground da amofa moirangi president su oriba moirang SC gi MLA thongam santina mayai tangba lauduna pangthokre। amofa moirang na achangba sing puthokduna amadi travel cert na retire MPS M Noren sponsor tawduna player masa masada uniform khusin bagi thoramga mari leinana MLA thongam santina फुटबॉल हाइबसी टीम स्पिरिट नि अदुबु मसाना खुदिंगमक माय पाकपा हाइबसीदा मसा मसाना होटनबगी मखा यामना पोली मरम अदुना स्पोर्टमैन स्पिरिट लैदुना विनर ओइरकपा हाइबसीदा होटनबा हाइबा असिसु तंगाई फदे। हंदकी सरुक यागदरिबा मणिपुर प्रीमियर लीग असिदा विनर ओइरकनबा खरा हेना होटनबा चंगी हाइखि। ngasi emofana na khoi chatminari bise na khoi gi career do khoi da kai bakar dang sem magadi emofali khatpegi emofana noi dam da tawjari bado mahi ale lawgado de sana bai ba parikha tha ba hai ba daud le na isana practice tawdar ba isana khot na ni da ba wakhad da ai thoi ye be wakhad do leitre gadi to par oi be wakhad do noi de yaudre gadi first da second to pari oi oi ba lai ka phaliam phabo sa to gi oi sa du adai di football do gi oi sa du discipline daud player do kya khoi de lai gi de akhoi di noi talent noigi wakalon noigi thawai yawbudunni akoida Premier League se lawrikadeba asa tawse emo phabo stage si bamangda lemjaniga badumba club amo henge se noi player sing leide emsidi ai ngasi noi da haijiru doise। अमोफा मोइरांगी सेक्रेटरी के रामेश्वरना हंदकी लीग असिदा अमोफाना विनर ओइरकनबा यामना कन्ना होनरी प्लेयर्स सिंगना हनबा लैतना मागे हाइजबा परफॉर्मेंस लीग असि लोइबा फाववा पिरकनी हाइबगे थाजबा लै हाइखि।
अनिसुबा मणिपुर प्रीमियर लीग की सोबो इवेंट असिदा सरुक यानबीदमक्ता मोइरांग केंद्र की ऑनरेबल एमएलए सुबीरीबा श्री तमाम संजय सिंह दुगा अमोफागी प्रेसिडेंट सुबीरीबा मसामक लेंबीरक्तुना मसिगी प्रीमियर लीग यावगदबा स्पोर्ट असिदा अखोइगी किट्सिंग मसिगी दोपगी थोरमसिदा ट्रैवलिंग शर्ट अदुगा यूनिफॉर्म्स अदुगा तोतोपा अखोइगी किट्स आइटम सिंग अखोइ येतोक्से मसिदा स्पॉन्सर ओइना अखोइ ट्रैवलिंग सासी रिटायर एमपीएस अखोइगी माइबम नोरेन सिंगाना माइ स्पॉन्सर तौबीबनी क्लब की अमदी अखोइ सपोर्टर सिंग सेक्रेटरी सिंग फाइ खुदिमुना अमतोइना अखोइ प्रीमियर लीग असिदा सोबो माइ पाइपा अमा ओइनबगीदमक्ता अखोइ कन्ना होनजरी Chahi kaya tumnuraba salai taret leiba ipa ipugi na chalamba singna listing amaga chamapan nifu mangagi kalengi humni panba thambal khonggi mafam amada inat hingat hannabagi dama wasak laukiba numit adubu ningsingduna wangkai thambal khongdagi lining thosana mahi laisang fawban lakleba April 13 da chatkadariba miyamgi khongchat asida Kabu Union Manipurna su sagwatli amadi saruk yagani haina Kabu Union Manipurna thadorakpa cherol amada fongdorakli Cherol asina makha taraduna numit asida maitai khaktagi natana yek salai taret leijaba yelhaumi furup sangi mikap thokiba numit ne haina longminaduna pangthokadariba khongchat amadi thoram sing asida saruk yaminaduna mapung fan si hairi Huzik atema break amatang longminasi Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari aduna hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra Liver nabu soklaba chaning thakning ba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairakta amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Hi friends, adom na gari thau hapam matamdadi afaba thau hamna bone. Adom gi khwaidagi maru oriba liver gi damuktadi kari section thorang lo birib. Novochem Health Care gi original lipsa 5G na adom gi liver buson badai ngakthon. Liver gi mapangang kangkalan badana tana hakchang pumbagi energy hengalali chaba tumali acidity hantan. Sizinabiyo original lipsa 5G. Novochem Health Care na sajaba original lipsa 5G ahum lawbada coffee cup ama free da hapjari. Matamgi nungsit nungsa amadi ayinga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Break matung makha tarakpa pawda Kunithoi Suba Thawal District Inter Club Table Tennis Championship lisingani kunmanga nupa macha amadi nupi macha gi team kaya saruk yaduna Thawal wang matabada leiba District Table Tennis Association Thawal gi Indoor Stadium da ngarang dagi hokre lakliba tha asagi kuntaret fawba numit marini chupna chathagadori championship hokdopagi thoramda Thawal District Table Tennis Association Thawal TDTTA ge Founder President Hais Gambir Singh, former President AK Norendra Singh, former President Lisam Ibo Chow Singh, former President Dr. Okram Ibo Pisak Singh Amadi, Sai NERC Takel Imphal ge Retired Assistant Director Oiramba, TDTTA ge President Konsam Michael Singh na President Member Singh oina saruk yakhi. Sanabada piriba team spirit adumang Manipurda khundaminariba yelhaw furup singna punsinduna amata oibagi saktam sagat minaraba matamda Manipur asi kanana sumache tahanba ngamloi haina thanga ASC MLA Tongbram Ravindrona state level Saya trophy loishinbagi thoramda haikre Social Encouragement Youth Association Saya Moirang Khunawna sinduna hawkriba April gi tang 12 da apunba team 13 na saruk yaduna chatharakiba state level Saya trophy gi closing function kam final match ki thoram Moirang Khunang makha lekai ground da pangthokre tournament asagi ngarang sanakiba final match ta AT Unit 33 Moirang na Imoinu FC Kumbibu maithiba piduna tournament aduki winner oikraba team da chief guest na trophy ga loinana cash prize lupa listing marifu amadi runner up oikraba team da na trophy ga loinana lupa listing yang kai piduna pukning thogatke MLA T Robindro na makhatana thanga asigi manungdagi Football gi national player puthoknaba honaminasi maduda mahaki oiba thodang chapchana logani haike
sana khonaba game sports hai basina taibang mi koida kari kana ba pi ba hai base lai ba puna man khang du ngate ni han ba lai ta ba thawna khang ba kan ba lo na mai pak te ya de hai bi ge adum ba gi thawna sportsman spirit ado sai sana ko ko de pi ado lo na na akhoi ke si taibang asla ko taibang mi ne hingna ba gi lan pham da chang ba gun ge adu ko sana ko ba sina ba gi taibang mi pi kan da apung pha bi ba ole Aroibada maroiba pau amuka na pizari. Manipur ke Governor Ajay Kumar Valana Dhanamanjuri University Manipur ke Nauna Saba Phamung Chama Laiba Scheduled Caste Girl Hostel Sangakre. Masung Imphal East Commando na Faraga Judicial Custody da Laikhidraba Kwesnam Sanaza wa Misiga Mari Lainana Sem Kiba JSC na Pung Kun Mari ke General Structure 30. Hujik Fabuki aina ICB na pizza pa pau matang selo sinjare meeting tabir ba pumna mapu amuka na klumjari.